Menjajuah menbata kerina nande bapa turang senina. Ope bengkat kita kubas kata di bata baswar sendah. Mari ras kita toto. Ngerana kaman kami kerina. Sebab kami ngosi kap begikan katandu. Kelah katan dwe erbahansa kami lambiar. Katan dwe banci jadi tendang. Remaman kami. Pakai kami kemahandu. Reh kami ngetang bucur. Arhana di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kata di bata, si jadi bahan renungun tabas warienda, ibuat ibas kitab Jesaya, bindu 12, ayat 2. Nina, di bata kap keselamatanku, manbana aku ernalem, makalah aku biar, Tuhan kap si mereka kuasa ras keriahan manbangku, ia kap keselamatanku. Malam riah kurta, bas wari sendah, ngoseh kata di bata manbanta, sinurikan manbanta, maka gedang-gedang kegeluhunta lah harus nak kita biar. Tapi bas gedang-gedang kegeluh si mereka di bata manbanta, yajuk kita, ijemba kita, kelah tetap kita ermeriah ukur, tetap kita nakkan pujian man di bata, erdandan ke di bata si sembah kita, di bata singkelengi kita, ia bali ras bapa nandangi anakna. Situasi umat Israel enda iperadapkan kubas sada situasi ija kala Asur ngosuh bas bagian utara. Makanina Jesaya man umat Israel. Kita harus ndahi di bata. Sebab dosa rebahanca nembek ate di bata. Maka diingatkan gelah umat enda muli hindahi di bata. So di bata si sembah kala Israel, di bata si dem alu kelang ate. Di bata si bagi bapa nandangi anakna. Anumpe anak megatir bahan salah, tapi bapa tetap nahkan kelang atena. Maka mari kerida kekelang Tuhan, ijapi kita ringan iba situasi kegeluhan si hadapi kita, tetap wari. Olam biar. Buai kel kata bas pustakan takan zaman banta, lambiar. Bagi buena wari-wari, bagi buena kata di bata bas pustaka sebagai yang takan zaman banta, lambiar. Sebab engkai, di bata kap si mereka keselamatan man banta. Adi ernalam kita man bana. Adi sidahi ia. Iklinina kita. Ia malingling kecionta. Maka setiap bas minggu estomihi. Di bata lingling kecionta. Ia memberikan kuasa man banta. Ia memberikan keriahan man banta. Ia keselamatan ta. Maka mari malam riuh kurta. Dan ke di bata sebab kita lah pernah itading kena kita. Kita ijadi kena biji matana. Keleng atena. Tanda keleng ate di bata man banta. Iberi kena anak nasi tonggal. Gelah kita sitek. Gelah kam sitek. Datkan keselamatan. Lanai kuasa kegelapan. Lanai kuasa dosa. Paulus mengatakan sa ibas Roma bindu 5 ayat 6. Kelinina kita waktu kita sangana lemah. Bahkan ayat 8 iperjelas mulai Paulus. Kelinina kita waktu kita berdosa. Tidaklah boleh andil ta. Lah boleh gegeh ta guna banci neken kata kini ganjangan ukur mandi bata. Tapi pelin-pelin keleng atena. Maka tanda keleng ate di bata singgo beri kenaman banta. Mari jadi jaminan man banta. Gelah olanai kita biar pas kegeluhunta. Sebab adim biar kita lanai bobanci kaipe sidahikan. Adim biar kita rebahansa kita la produktif pas kegeluhunta. Maka man bandu krida kekelengan ni Tuhan. Ijape kemringan mari sidahi Tuhan. Si katakan man dirinta, si katakan man jemasin terem, maka di bata ling kecionta, ia gembalata, ia si jagai kita gedang-gedang kegeluhanta. Terpuji gelar di bata, mari ras kita toto. Terpuji kam Tuhan, malam riah ukur kami. Katanung goyolokun kami, lanai kami biar. Kam kap ling kecion kami. Kam kap sinjayami kegeluhan kami. Kam simbrekan keselamatan man kami. Adidahi kami kam dat kami kegeluhan. Terpuji termulia kam reh kami tanggucur arhana di Tuhan Yesus Kristus. Amin.